Kaseng the Ultimate Legend Bikers Association ne katulba menta kasingi ka shitarik ulber arjar arpholai kala yo ban pli ya ka jaka I tuition free ne ka free tuition center hakashnong sning ribhoi destring katai ka jingpli jong kaseng ya katai ka free tuition center kalong kum shibenta ban kantewi ki hebrit haki jingpule ba kantop nadu class A hadu class 6 bat kamtam ka jingtmu jong katai kaseng kalong nakabenta ki khna ki badok ne ki baduna ha kayo kakon ha katai ka jingpli ya katai ka free tuition center lawan ban sakhi da ka jingdon lang u general secretary ka tulba sengkmi uba rishan don nongrum president ka tulba umsning circle uba frankie nongrum lembat ki khot jong ka tulba ki longkmi longpa bat ki khon samla bat ha katai ka ju hi kasngi la yoru ban penskam yakit khot batmai jong ka tulba umsning circle di dalam kemudian kita tuba kapal yang ada unit kami yang ada umsning gadon yang cuma bantli yang ada tuition center ini nak ketukna apa jong klasik jadi tu kalau nak hidup di tengah di baduna akayo akot namar punsin ini di tengah di baduna akayo akot watang kapor ikut di nakaliang kejongi pun kasen ikwa ba ini di tengah di baduna akayo akot ro kinya kiulang kumbakiu ini ki kena lane di bawah nak kalongi ke badan ke em ini la pli ya keneka tuition center ini kapolong free ba kimdon kamasi watch tingkaro namar ba darang imsim ya kene senjam miui ba kadon kecing per apa den di bedok bat di baruspa nak taban wanra kum kajingnya ha akajuk kabenta ni la simnya kene kabenta nak kabenta ban yo ban ralang ni kiro da kaba ni I free tuition ban ni terparo ya kene kadong sexning ni ba kikmi kikpa ba khampam ni kitu bilong ying ba duna kayo kot bakin songha ban pha ikun joki ba ju ro lada pha ikun ro bakin songha ban sim ka jingit kli ba phimdai ban penpep eki lane pha ya kapor kabom biang ini ban pha ya kapor kabiang bat ro ndai ban penpep tang kita ka jingkepan akalian kaseng tulba ka jongi nang ni na po kumsing sakel kaisu apa dai ka tun ne mak pun mentani ipasan ban ko otang gini ki area di buksa sing area bakadim ta da snongat morong bat ipasan musim sabor di snongat morong dan nila mengkawat kop ya ketika kumsa sing di bro kowe bat kila kon wan we we ya bersama berhapit kita pasti kalau kita bahwa kan kata hapit jadi mentang-mentang haju kepo ni hapan cek ya kata